Maite irory peẽme g̃uarã che angirũnguéra. Ko videope jahechamíta peteĩ experimento hérava Torre de Líquidos. Ndahasýiete jajapo hag̃ua ha ikatu jajapo ñande rógape ñane familia ndive. Tembipuru ñaikotevẽva jajapo hag̃ua ñande Torre de Líquidos ha'e: aceite, alcohol, detergente o jamón, eíra, 2 vasos, una cucharita, peteĩ frasco ha ñambosa'y hag̃ua ñande ha alcohol. Ñañepyrũ hag̃ua ñamoĩta aceite ñande mba'yrúpe. Uperire jaipurúta peteĩ vaso ñambosa'y hag̃ua pytãme. Ha upéi ñamoĩ ñande mba'yrúpe aceite ndive. Ko'ág̃a ñamoĩta mbegue katu detergente o jamón ha ñaha'ãrõta sapy'ami oguejy pápeve huguápe. Ñacontinuavo ñamoĩta ñande eíra ha avei ñaha'ãrõta sapy'ami oho pápeve huguápe. Ipahápe katu ñamoĩta alcohol vasope ha avei ñambosa'ýta hovývape. Ha upéi ñamoĩ avei mba'yru líquidokuéra oĩháme. Ha jahecha mba'éichapa ndojehe'ái ojuehe. Ha péicha opyta jajapopa rire. Ko experimento ikatu jaipuru ñambo'e hag̃ua mitãnguérape umi líquido ndojehe'ãiha ojuehe oguerekógui densidades ndaha'éiva ojuehegua. Aguyje.